Yeah, we're live. Dali, kaimi ukanafia. Ivas fulu iva wali vale fia ya. Ya. Ia, whaatalo whatu sa moa I le mai mo mai ne whiwango le fiafi. Ma lo lava le soifua mnuia. O te iloa le ua whaifo I ia si le vale fiafi ni si fo I o baenga o le lalolangi. Ia au le ua le usfulu wanu minute te ile tu la iwa mai I Brisbane au Sitalia. Ia, te iloa ua le vale fiafi ni usila ia ma nisi fo I o whapenafo I Samoa ia mo so se baenga o le lalolangi. Fa malulu tu ai lo tatu tunu le tu ai ona wina tu le tatu fa soa ia ma le polkalame fo I o le nei fiafi pe ona to faina ia ele fa watu ia se tatu fa so sa moa ia tu sai ma le tatu polkalame mo la vona fa talo fa tu le ia ma le malu le tatu tunu ia mi se la vo ma pa anga ia ale tatu polkalame masani le nei o le sa mo finau Whaaftailanga leo le tua ele tali tonunga o lo whapeo na ia lona file mo ma lona anga le lei. Ia I lo tātua tunu, ia au whiangai fo le nei aso, ia le to tele o tātua tunu. Ia ma tapo inga I peo na masani ia aso sātai tas. Ia eila le tali tonunga, ia ua whaai uina ia le nei aso sā. Ia ma maua foi ia ni whaalumanga whaalelangi tāpena ina foi le tātua savalinga. O le neiva ia so fou o tātou sāwange savalia whatalo whatuai na ia tātou woma pa anga masani. Ia, whapitoa fo se whatalo whai na ia tātou mātua mātutua. Te lo le to tele o le tātou woma pa anga I o na ia tātou mātua mātutua. I lātou fo I o lo whapeo na lango sua ma tuli mata ia pēr ia le nei fo I tautua whatawa. Le tātou polkalame o le Samoa finau. Whatalo whatu I le nei vaenga o le fiafi. Ia, whatalo whawhi dau whi ngā luenga tofia le tua. Ia, I lau tau whi ngā luenga whai le aso ma le aso. Lau tau tapo inga whai e miso lau tau te talo e le tali tonunga. Ia, ele o tau tu au noa ina lo tātu tunu. Ia tau te talo. Ia, e mise whi lo o au tau tapo inga. Ia, ua hae nui ai ia whaiva ma Pea foi mga luenga sa whengai mo tātu tunu na vai aso. Ia le fo am talia nei vai aso. Ia whaftai tele atu lava. Ia o le to tele o tātu woma paanga. Ia o ilanto ia mare malu le o whenga luenga. Ia whatalo whatu ai lo toi tu vai. Ma lo lava ia I lauto ngā luenga whai ma lo le on sai. O le aso le nei. Le sa whengai e tātou pei lava o na watu ia se whaataro sanga, ma se whaatala ula fo I le pa ia male mamalu o le tātou o tunu. Ia e misela wa fo I woma pa anga le tātou pokalamene o le Samoa finau. Ia mai lātou fo I o lo whapeona la lango I le tātou whainga malo. Ia mise fo le tula I mai o le fionga le li pāle mia. Taita ina o le tātou tunu. Ia le ala sa watu ai ia se tua lalo. Ia matalo sanga ina fo ia tātou woma pa anga ma le mantato aulangolango le whatutu e le tusa mautas. Ia ina I whaise tātou ana pongi le nei vai aso. I le nei aso. O tele I lātou sa whapeona o lātou talieina. Ia mai fo I le lātou langolango e tusa I male ana pongi peona whaia. I le nei aso mai moli atu ai le whaftai tele lava sa moa le atunu pele. Ia I le tātou ana pongi o le sa whataunu I le soa to tele I lātou. Ia sa whapenao na fiso tai mai. Ia ma whapea foi ona o tātou te talo whaatasi ma tātou tu inatu I le tua. Ia lo tātou te tai po le fionga le li pāle mia. A whapea lau le sa ana pongi. Sa o tātou whaatino whaatasi whamoe pia na whaatasanga ina ai. Ia lo tau pa ia lo tau mamana. Whailawana e comment mai lalo tātou lai whailoa mai. Ia ele tua whailalo lo tau anganga lango ia e tu sai fo I male tātou
whamoe pe ona nei aso. Ia, ina inisi o le tātou tunu leo lo whatalofa mai pe ai le whangaso lo le tātou pokalame ia le tō whai amata le po mate pale poi. Ia leo lo o mafuta mai ma lo whaftai a Will Yandor. Ia ma Alexander Frank Kalolo ma lo lava le soifua mnuia. Ia ma le tō telo le tātou tunu leo lo mafuta mai ia ma tadia fo le tātou pokalame. Ia i le nei fiafi wha amalulu tu lava sa mo le tuai o na awina tu tātou whasoa. Ia whai asi pisi, pa whai asi pisi o le tātou tautua, ia a o lewa maua lewa noa tātou te whasoa ni vaenga o le fiafi. Patalo fats fo e le malula tunu o lo o maua mai, po mai mua mai i lunga le YouTube. Ia leo mwhai ona tu e nātu tātou whasoa i lunga o channel Zelua. Facebook and YouTube. So for those watching on YouTube, welcome. Thank you for supporting us. Malo soifua. Ia whatalo whatu ia sia o lewa fo ia so ia o vala sunga lea o ia kiti ona wa ele o sua malo lava soifua mnuia ai lau sunga lea o ia whapea fo il tua mle ainga o te loa nai mafuta mai New Zealand. Ia o te loa lewa lea fiafi New Zealand o lea lava o lo mafuta mai malo whaaftai. Ia le mafuta mai lau sunga le lia o ia whapea fo ia ta whau lau ina afoa malo lava tātou tau whaifa malo. Ia i le soifua mnuia. O ie e loa ele au ala po ala umi le po Ia o te loa le to te le wale weekend. Ia pio le foto a mo fo isi taimi fo ile ala umi ai. Ia ma mo fo ile taimi e mafuta umi ai ma nei ainga. Ia te loa le tulanga na le olo o whapeona ia le to te lo le tātou tunu. Ia la wal watu tātou lai ia e fitau i tonu a ma le tulanga olo iai. Ia te loa lai tau mawhalawa fo i le koko Samoa a le to tele o nisi e mise fo le sunga le ria oa. Kama o le koko Samoa, ia, mafuta mai ia. E le ia whaafbela mai mo mai le tātou pokalame ne vanga o le fiafi. Kasi la lea ala umi le po leo tina le. Le koe kiki kaka me uswaya le online no ia. Ia pataro fatu i ate o fatua ia mise fo i le sunga to ina, tina temsi ia ma le fionga ia whamuina. Ia leo lo mafuta mai nei vaenga o le afiafi ia whapea fo i tangi 5 malaisa ili. Ma lo le soifua mnuia, Hamish Jenkins, ma lo le soifua whatai ia le mafuta mai le tātou pokalame le nevanga o le fiafi. Ia, te lo le tūlanga na sa moa sa whapea o na ia ili tātou ana pongi to o tele nisi sa whapea o na fisautai mai. Ia, ma whaftai mai tu sai foi. Ia, ma le tātou ana pongi e pe o na tātou fuafuaina le nei aso. Ia le manatu mawalunga sa moa sa whapea o na aonga, papea o na aonga, ia le tātou ana pongi pe o na iai, ia i le nei aso. Ia, ele ngata fo i o le tātou tu inatu ai lumo le tua, ia lo tātou le fionga le li pale mia. Ia, o la o lava ia sa valinga fa le nganga, ia te lo tātou te le lava fo i taimi tātou te whaima masise ai le tātou sa valinga. Ia, o le anga o le tātou talo ma le pongi. Ia whapeona taita i e lava lea tua i o tātou la uma. Sa wafo e lana pongi ele ngata ina leana a maile tu atu le talo sanga i te talo mo le taita e malu. Ia ai maua i fo i lava le ava noa te talo ai fo i oe ia mo no a inga malau whanau ia e pei fo i ona iene yaso sa le i tele ni fe awe fai e nei yaso ia lea sa tu atu lava i le li i ele ngata i le mafuanga o le ana pongi. Ia ana pai fo i ona paongaina taimi lava le tasi ana pongi ai ia matatalo. Tuona tu whapitoa ai whanau i lumo lea li. Ia wai o taimi nei ia o se tasi o vaenga o tatou whaasua. Ia ono o atu le ia i o tatou talatala noa i vaenga lea pa o te le lava ia vaenga ua afia ai le whanau. Awala mai le fili. Awala mai le fili. Ia o le taua lana ia au i le nei lava i asu. Ile ngata na paisina sao whaasua ai ia ma te talo ai mo le mana o ngā pitosi natu mo pa moe moe nei aso. Ia ai maua lava le awa noa e te talo ai lava mo nai
tātou lava ia ainga, ma tātou whānau, ai tofu lava le ainga ia ma o lātou po ia mana onga, ai maise lava mōna i o tātou whānau. Ia, patalo whātu inisio lea ua whātu a mafuta mai, Tara Wilson, malo, e le leifo i ona whaasoa mai, ma whailo mai, ia le vaenga o le langi lo whapeo na e mafuta mai. Ia i le tātou whaasoa ne vanga le fiafi te iloa o Amerika, to tele la fo i woma paanga le tātou pokalame o lo mafuta mai nei Amerika. Ia o te iloa la ua malama le aso fo i Amerika, ia o le aso saha te iloa la ua usua i fo ia i sauni fo i tapo inga o le nei aso. Ia anga le leile atua ma fsoswani atu, ia ma le leila u whaafonga, ia o whaaso fo i le ufola. Ia u sauni lau whai ngā luenga i whaamia i nai, ia lautou whaafonga, ia i le nei aso. Ia, ele le impe ta la mea whaasolo. Ta no fo i tūlanga i peo nei, inisio mta upu manisio whaasoa. Aili a matu ia se whaasoa. E ta talo atu i nei tātou oma pa anga whaamole mole. Se atu le tātou pokalame. Ia, ina ia mawhai fo i na sila fia mai loa inisio le tātou tunu ulantou tele oiloa. Ia, ma sila fia fo i le tātou tūtua whatau wa. Ia, le alawa maua mai ia losa savavau, ia le naulo mafuta mai nai Melpone. Ia, matalele Milford o lo mafuta mai nai Sini, malo whaafitai. Ia, le talieina o le tātou tūtua e tono lo maota ma lo lawa. Ia, po lo ta vale fo ia, tono lo tapo fia lawale vaenga le naulo o e mai mo mai e le tātou pokalame le nevaenga le fiafi. Aile i o atu ia le tātou whaasoa inisio vaenga, e le vaenga tā ua lama lea. Sa fia tala noa i ma whaasoa atu ai e tu sai fo i ma le tūlanga lo o iai ia nei o tātou whanau, ai mise lava le whaonga ina le social media le nei vai tau. Pai aso len tenei, ia sa whaapeo na maua i nisi fo i o lungo le, i lungo o penga ta whailangi. Ia le tūlanga o whaonga ina le toa telo i lantou fo i lea, ia ta ua ia o le, i lantou fo ia le eise alofa, i le ngangana whingo fie. Ia o lo whapeo no lantou whaaseina nei o tātou whanau, nei alo ma whanau o le atunu, ia malelalo langi a toa tupulanga talabou. Babe te leo na whaaseina o lantou mawhauwhau. Ia inga i o inga nei o lo whaatino e le toa te leo i lantou, ia o lo whapeo na whaia le nenga venga le alofa. E pe tu inatu, ia to e te to mua, ma ia le ta whaasole na vaenga a whamolmoli malenga whaaloalo. Okay, e whatalo whatu se o wole o mile a foa, sunga le te mai tai whai a o ngale a mai au kilani ia whaftai lava ia le lango mai foi ia Anastasia, malo so i foa. E tā ua ia o te leo i loa pe to a tele ni mātua Samoa o alatu i loa le vaenga lea sa whai e toi lau post i lunga o lau page i le vai aso le na tea. O le winga o lau tala o tele o mai lopo o to a tele ni se lo, because o tele i loa mua lea tūlanga. Ina ua o whai tau mo mata i le documentary lea i lunga On My Way Home lenga o lunga o le train. I o scrolla to love o whai tau lo. I love watching documentary. O tau I loa la o le story lea o le tamau le ainga le na ia whaasoa mai a no tano lea post aku i lunga o ngā haue ke i lo ma o ke le i loa e exist le me whapea o le upu lea e ka o le sextortion se tu low lava sextortion I didn't know it exists se me whapea le le atam whai whamatala tu ona o le a whapea na e whaalongo mua i le term lea ma whai ona e comments mai lalo ia ma e wheswani mai fo i whai loa mai po le alo i loa le aso malama anga iai i le winga o lea fo i upu aia a why it's actually a serious and you know ke le lava avangoa ma ke le lava awala o ke loa you know whai o ngā o ai ka ngaka ni mele ka o le pule le ola pa i lo lava ia o la ngā keimi mua lea I'm not saying this is the fastest way e mawhai e kako whangau ngā pule le ola o le toa telo i tangata e maua o po whanau e a fia le pule le ola e iei lako mental issues whatever ni mea o lo o whaafako o ngā whauwhau ia e mamafa se ia o lava inga le mawhai ka makiki
ia po kangaka makua foi o nga koe kau awe. O nga o lole, so it's like the last resort. Ale kangaka. E whaia le mea leo le puli leola. O le ave ese leo longa ia lava life It's so it can, you know, e peo lapa le umi le la apa ole sextortion. Ma le story lava le, it's a true story. Leo ke fia whaasoa kumo o ko le fia whingi. Golu I kula. Golu lava I kula. Sfulima kausanga o ka maikiki. O le kama, a ka mai I le aonga, le leanga grades, the only child, you know, he comes from a good family. Ele aingi, ele aise, he had no mental issues, ele abuse, ele bully for I se sisi si atali ile a tolu lava I tu la talu ona ia maua le text mua mai le tangata le whaia tūlanga lea o le sextortion. Pule loilo na ola. That's how quick it is. Ma o le winga na o mana o ai manatu ai ta ona whaasoa atu mo tatu matu Samoa. Talu ai ona e fau lava ai vave whaisi sawa. E ta tau ona tatu, ele tau ona tatu ngungu ai a. Tau ona tatu whaasoa, whailo atu, ele ngata ele mea pito e sile ona taua. Ia tatu aware ai, ina ia tatu talano, ia tatu whanau. Waile ai sisi e pepe pese atu lava ma o lunga social media. Ele take serious inga I ka maiki. Se I wanga ngawa ngofo le lalo o e malau whangau. Ma e wha makala I ka maiki inga ia aware ka maiki. A whai ai alwa luku o se so lato. A lawa lato lua o uma ona yailau fisoswani. I awala I ui el whanau ina I awana I o se tulanga I lo wano. Within a few hours. So ole mele ole kiki whasoa le ina o si whapopo tua el vaenga lea te lo tātou mātua Samoa. Pi e tā ua lor vaenga le pi fōlinga foi leo se mea leanga le tāla roa whaatasi mana I tātou whanau. Pi e tā ulor tūlanga lea ia tūlanga whaapea lai tū tisilafia. Pi fo I lea ia tātou le tātou tū maleanga nu. Ia e mise fo le tātou whakerusiana. Pei o se vaenga e le te tau ona soa ina le puli, soa lau puli ma tala noi tono mafutanga whale ainga. I po mafutanga fo I whale ale kalesia. E pei tai ia Samoa ma lau whafonga mai. E le ai nisi te tau ona fo ia whawhita uli lea. E le I fo I se isi e mawhai ona wawala lata le mafutanga le mātua ma le whanau, nei lo tātou, le mafutanga lawa le whale ainga. So e te tau ona sila fia mai lo atu e lau whanau. I le latu o lau tala noa whaamatua ma lau fisosoani. I nei o tātou whanau. Ia tupu e ia se vaenga. Ma a fia I tūlanga nei. A o laua a wea I e latu. Le o mana I tala no. So le vaenga tā ua nā tā moa mo le fisosoani atu le tātou I le tātou ia nā ai ma le tātou ngangana, tātou tū ma le nganu. Ia tu ese mai o tātou mawhawhau, ia le vaenga whapea e le longo mali, pi e le lei o na tala noa ni tūlanga whapea. I tu tono mawhtanga whale ainga. Ai a whapea o le tina ma le tama e te alofa, ia o ia te oile na te inga ina ia whaasoa atu, ia mea ia manuia ilo whanau ma ia tupu aina I ni tūlanga whaapea alau si le fia lau whana. Ia ole whaamalosi nā ma o se luitau nā mo le mai le tātou pokalami. Ia ina ia whaapea ona e fisoswani mo nei o tō walo ma nei tātou whana. Ia whatalo whatu nisi o le tātou tunu le whato a mafuta mai. Pe o le sunga ia Rini Weta, Anastasia I Rosabel, Bile a foa I se whamaru lua kua se pe a se ta una o lo sofa. Ia le ngata fo I lea nisi o le tātou tunu leo lo mafuta mai lungo le tātou YouTube, ma lo whaftai. Ia le mafuta mai le tātou poklame ne vaenga le fiafi, ia, pa uolo whaso. Ia, o le nā o tu ina atu I lunga le comment, ia le upu le tātou te whasoa I le fiafi nea, o te leo vai atu leo respond mai, ia tātou au mai mua. Ia atonu o toa te lo tātou e pei fo I o au. Na fōfo I lau whaalongo e na o mata le documentary lea. Ia whape na fo I tamale ainga na o whasoa tuai. So o le tala,
o le atali'i lenei na tuua mai le aʻoga na alu le gym. A o 15 tausaga a o iai le atali'i nei i le gym. Ai ona mauaina lo se text o le numera i le masani ai. Ai watu lo le text o le teine o le tinititi 15 tausaga foʻi. O le whaamasani atu le whaamasani atu ia mai ai ia le flirt aku i lunga o le text a wa le fai mai le definition o le upu lea na uso ina nei lunga o le fai mai it's a form of blackmail where someone threatens to share private or explicit images or videos information about you unless you do what they demand which includes me ia demand mai lato tupe ele mawhai loa ona e tutungina le tupe ia ona o lele tūlanga le wa matalonta so it takes my life apeo lo walo e tau ona won ia lo walo a whapea e sau se takes wa pi o le H lea a tatu whanau o le wa a mata ona explore ia langona wa mata ona ia o lato langona fo ile whamanaia e whaingo fie lava la ona takes atu sesi pretend atu po se sesi o le a onga ia ona flirt atu loa lea ia ona amata loa lea ona whai ia le vetusia inga le ilungo text so ele umi lava ona whaamasani whailoa atu ia o lea you like they like you or your child ia ona aluatu lola ia ma o lo lea le text le tulanga lea ua send atu ia atas i tu lo lava le ngana e nga ona tu sao atu tatu fasoa ona ta ua mo na yu tatu whanau ona latu loa leo le text ua send atu le ata mana tua o le mafau o le tamai titi po le teini titi le receiving al text o le ata le wa vatu le ua sio lai e sa o le tangata le situ ea o le fa o nga i la tau wata e liki mai lunga social media ona avastu loa leo le ata ia i lo walo ona so atu loa lea malimana onga send mai ia ata o lo walo mana tua la lea they're in a moment now o le ua whaapea ia le afoi lea la ua whaapea lo walo whaataita ina le tama le 15 tausanga latu lolo ntina piki mai le gym o le fale a le ua pisi lava ilunga California he's excited ona le ua yei tangata le ua send atu and he's excited to explore le vaenga le ua o iai latu le alu tono le potu ia ona whailo lea le pesu ia inga lea o ata se itu lo le ua receive ata mai o ia le whaila ua whai mai o e send atu se ia niata so they'll demand kwa inga aka o videos e mawhai o ngā lako hou rai le kangaka lea accountable la ia awange a umalona send ia wawalava ia ia ata ma videos ia wa send atu mantua oe this can happen within minutes or half an hour or an hour le tamai titi la wa umalona send ata ona reveal mai loa lea e le tangata le lesi endo le telefoni ele o se tangata mo ele o ia o se teini 15 tausanga ia onga threaten mai loa leo lo walo o le a expose ia ata ia na e sendena sendina atu i le tamai titi i le mafo fawol tamai titi o la ele i fully develop e panic lo ingale le tamai titi especially pe whapea o tato walo e ola mai tono inga kerisiano o le tato wanga nuu e whainga tā e o tato whanau o na talia le o mai o to inga information whapea i o tato mātua e mai se ai o le salalau atu i tua i le tato culture po le nuu ia ona demand mai lo le atu tongi atu le tupe o le tupe la a whapea la e maua e lua lava me maua tangata ia la atu te whaiel maenga lea po perpetrators ia mo mua e ono maua se tupe a whai e te tongi le tupe e umana ave le tupe ona toi tuli mai lava leo oi o le lato aim le iai ia umalona ona whai me le mana oai nona lua e tau ona wha uma e tau ona e te tau lava they will lua lale upu e tau whai lava i lato ia tangata nei lunga telefoni ia wha uma lava i se taimi vave lava ia le case le ia pule lo walo
o tātou whānau, o lātou wola. So a coach, le se popole, le se kia, they coach your son, mangkuala oe, o loa, lolo tama I titintu langa le wa iai, panic loa kama kiki, wa lei loa mafofo kama kiki, o le ala mele na fai, and we want, pefa pe o oyo le matua po lo ainga le, sa tu sa fai lalo, ma fai le to fa so lau whanau, fai lau whanau, a tupu te mea fa pena, aua te popole, come to us, aua pele ha lava le come to us, because we all made mistakes. Awana ia sulu mai tātou whanau ia tātou. Awai ile taimi le ina ua ile tamai titi lava le sifuli matausanga. Within 3 hours mai le kolu iku la talu ona latu le text mo mua au le gym. Na pule ilo na ola. Panga ai ilo na he shot himself. E mo atu leo ia le text. E over mali lua se lau text messages that was sent within 20 plus minutes. There was a message every single second. Or message now was pushing him to kill himself. Do it now. Ko ngā coach lava ale ave se le telefoni le tamai titi, if there's no help, e avatu le taimi lea. E whai tau lava le text, and there's wa uma na polo kalame, uma ia text ma messages atangata nei, their profession. They're professional le latonga luenga le whai lua se lau messages I le lua sfulmi nute. All of these messages was telling him he has to end his life. Whalonga mai lona tina I tono whale o le potu. O atul whanga. Within 3 hours. This is how serious this makwa I ke I lava lo mafafau I le interview e isa whasoa ai le ile interview ale, this is very very new le message ele I really let tina le ainga e sawe whasoa mai lana story le whasoa mai le lana ia fo ia manatu I le melo tupi santama a ole tama le ainga ia ilo na manatu ale speak up e to a telefo inisi whanau e o iai ole mai mauola, so wa whaonga e si tamale nei le ola o siona tali e whasoa ai and raise awareness ina ia ho atu so se tula langi ia awane ia I se si tamai titi e mawai ia. So I know tātou sa moe ma losi o tātou leo o tātou whanau, but we've got to be ready ma whamamala me tātou whanau ai ai ni mea se e whai I le lumanai. Whether it's, koe ngā mele pole ha lava le me se whai, e ta sau ona sulu mai a tātou whanau. Awane I whewheta mai tisi sau e whaasoa mai le mele le whaapitau li lewa So yeah, it's very scary. Olo whaalongo fo I le mole maua le tamale o le ainga. Pai mai lua vai aso talu no ma viu I la umana tanu. Ko I confuse lava la ma fau. E whawhewhea ona pule leola le la tali. Ona o se ainga fia. Ai na wa uma ai ta watu ai vili atu leo atu le fale I le ofisa leo. Ai ta watu le upu lea, sextortion. But they had no idea. Mo pala langi ia le ngali nei. Ele I whanongo mo mona ua I lea upu. So it's new. I'm like, oh my gosh, this is. Ole matau tial na ole soifuanga leo tanto iai malitele vave o alunga ole tanto o langa leo iai o mea tanto tele I mafauina e tutu pollinating. Ia aua whai se tele vave wa sao al whata vilinga o soifuanga. Ia maleanga I mai fo ti apolo ilana ia fo I awala. Ia e wha se ai ia tangata wa ole o te iloa ole ngaluenga lava lea te apolo leo lo whai. Ia ole tamo whai e whasirutia ma wha o mutia le soifua mo leo lole o so se tangata o le lalolangi. Ia e tahua lava pe ilava ona wha soa atu sa mua ele atu no pele. Ia e ao ngā te lelo lo tala noa I lau whanau wa I se afiafi. Le ase taimi fo I le mwhai on tō whaasoa whatasi ma le whanau ia ma tala noa. Ma wawa ai siaki.
tāua lo le whai masiaki ia lau whanau lo tali ia lo awhine. Le ase tūlanga, le ale tūlanga lau iai, po le ale, le ala oe ai wae, o le tāua na o le whai ma talatala noa, fi whaasoa, ia ma isiaki ia po mailo tali, o mailo awhine, ia o lau whanau. Ia ina ia whaapea na te malamalama ia se ainga. Wae, o le tāu o le tūlanga lea, o le malamalama o le tamā i le tina, malamalama mātua le whānau. Ia, au le alawa se vaenga i tupo mai i li sabalinga le ainga. A o lai ia le tūlanga fwile o le mawhai o na whaasoa mataltala no. Ia, whaasoa te fwoi lava i tina o te lole e fwoi ia te le tina e mai mua mai fwoi ia e se lava ainga ainga o le tamai e strict o le tina e pi e sulu e whaingofi e ona sulu e whanau i o isi fwoi ainga, it's the other way around pe on ta o ainga pe o tamao ia lea e o whao sala lea ia e pe e whaingata ona e fefe tamai titi ia tamu whaila tātou tina a whapea e strict ia tamai tonu le ainga ia o le whautuanga ia a via tātou ma sulu whainga o nei tātou whanau ia sulu mai ia tātou ina ia awane ina e tamai ti se mea especially pe a tuputo inga me whapea they feel lost ma leiloa o ai a maori soswani e tawana whaingofi tātou whanau e sulu mai e tātou o le whautuanga mō whanau pe a whape iei sisi o whanau e o atu iei ia you know, or if you're in a similar situation as well going through the same thing you know the important things that you need to know that you know sextortion is a crime. It's a crime and you are not at fault. Awane e play mina o e tu sapu wa e se foi ia ma o e faia ia se vaenga te loile tawana e faia. Don't blame yourself. It is a crime. Lewa avea lewa avea ai ia leo. You know that person is manipulating you, is scaring you, you know, and paying money doesn't usually stop the threats. E umona tongi tupe o le aim la iai i le ngati na watu tupe ai awa ai ia fa sau lava le threats e o lava ina e o le tulanga wa e pulelo wola so awane e tongina se tupe you know stop communication straight away, block the number, screenshot everything, send it to the police or go to the police. Mo tātou fo i mātua, awane i maya tātou ia vaenga nei pe a whai ai o atu se si o lau whanau e whaali atu mea nei. Take it seriously for the safety of your own child. So, ia, te rope si o le te loanga wa malama le ia tūlanga lea, pau ale vaenga tātou mātua, o le whatino, ia wae pe an tala no atu ia le tina, e le isea o ngā fo i leo le tātou malama, ai le whatino ina le tātou vaenga, o le whasoa i tātou whanau, ia mowolo i tātou mātua se whamatalanga i ni vaenga te tau ona e whasoa ina i lau whanau, te tau lona whasoa, tala noa, ia mawhamatala ina i tātou whanau, e tūlanga o ngonga o lo iei ia le vaenga, lea asoli tūlafona. A whapea o lo iei se tūlanga whapea o tupu i le ainga, i mwhai ona reporti i le E-Safety Commissioner, o i lātou i mwhai ona ngā lue e ave ese ia tuaina mea ia post i lunga pe whapea wa awhia ia o e po se tasi fo i o lo e iloa, o lo ainga i ko i ngā i tūlanga whapea nei, ia o lo iei lava awala e tau ona uia, i nei mwhai ona ese ia vaenga ia fia i tātou, so bio se whaasoa atu nai, ia fia fi i le vaenga lea, you know, please tell your family, your sister, so they can share it with their families as well. Just raise awareness. Mo tātou lava ia tātou Samoa. Ia awai peo le sita, mi bi whatoa tātou popole i lava. Ia pe a tupu se so tātou. Ia lawa tupu whaalawe, lawa levan e nofo moe. Lawa e malama wa e loa le
Ai anga le kupo se fala vele velisi tanga fa pe ia nga mawolo le tanto le upo foi le anga iloa te tala noa ana iloa te tala noa ilo tali ana iloa e fa pe ma fa pe ai o le tau o le fai o le tala noa mawolo se fa mtalanga tala noa ma fa soa ia ina ia mfai ona fe mala mala ia tatu ia mana ia tatu fa na ia, mea, ina ia ni se o tātou tunu lea whatalo whamai. Mafuta mai tātou pokalame. Mea sunga ia a Marie Sefa, Mile Afoa, ia o Rex Smith, ia fui muipu maro whaftai. Ia, le mafuta mai tātou whasoa. Koi kiki aku kusa le tūlanga lea. Te loa le la whasoa le tūlanga pe ona taua awhiai ia le tā awhine. Koi kiki a whaapea le tūlanga, sa whaapea ona tupu i le mā, i lo awhine. A tonu ea o ngā se whaasoa le wa ngā fo i tala no ino mata upulea. A watu ai fo isi tu alalo, ma se whaasoa ia ina i tātou, i tātou mātua. Ile mea na tupu i le mātama, i lo awhine. Tu so o le onga ia le fine le kolisi. Ia wa maola avele mātama e fo i le library. E whai ana mea onga. Ia maolo le ave se tasi fo i o wō le mātou a inga ia wha lunch. O le mea na tupu sa moa. Ia ua te ia ua te ila fo i ua le fa ile matu a tau talinga sua fo i ma le wo fo i le ma sa malanga mai. Ia ai vili atu ia le mafini a malongo atu. Ia ile tamaloa. Ia ile tamaloa na tu atu ia. Ia a o sa vali lo o fine alo fa tau sana me ai. Ai tu atu tamaloa le a matamu fai fai atu ia oso i tono ta vali. Samoa, O le tamaloa le Samoa. Mate malama le tangata lea. Mo te masani lei. Ai o le mea o te whaafitai i lo afine, ma o te whaafitai i le atua i le poto ma le mawhau nei tu i lo afine. Ele i mawhai ona oso lo afine le tono ta vale. Ai na halua lo afine tono fale lo, na vili tu lo leo maua. O le mea mo kwa ma popole ia. Ia, e vili atu ia le mawhine matangi atu. Langonga mele keke o le leo fo ile o le matama. Lai popole. Ia, ia i ngā le mako lanchi le mamau mai lo mau mai. So le ta watu whai lo atu le matama ia le tangata lea. Ia, make malama li leia ia. Masangi lea. Ia, o le tūlanga fo ilea e ao ngā ia le mele o le tātou tala no e tātou whanau. O ai ale tangata fo i lea e laku como fai piki ia lo walo ma ia tala no ma fa so awane i alu se ta vali awa lava po ai ia ta vali se banga na tangata le ainga fato fai ona ai o ila to fo i lea pe kalesia pe po nisi o wo ia awa lava ne ia fa i lo lava i fa na ia le Awale tamale le na fai e fai si matua tamale. Fai lon so lua matua lan fana fai na grandchildren. E mo te masa ni le lava a tala noa a fitau il shopping center tala noa ia fa alo mai fa alo iai. Ai ole mea le na so na tule ta vale a o sa vale mai ia le mata mama e alo noa e le mama o lava le library mal falo tala na break is au la le fa tau mai ia sana me ai e tu ta vale fai mai tau e fa tau sa lunch tau e fa tau sa lunch ia fai le o si o le ma afa fine le ai le la walo e fa tau mai lunch ta mo e te le ai lava le ma ta mo e alu ko a ka melanga lunch
for my fafo on her way back to the library. Ako I kuwak for kavali ka malo la valia. Se kawe fa ka so lunch lay lo ka mama looking. You know, oh, we're friends with your parents. So se yo o lava ina alu I al mata mai tonu ole library. Na alu te tonu le potu ona wa fefe e la potu na le library away from everyone. Poki o aka la ye la ngalo I kokong la I maliska ngaka. Al waku lava le kamale alu kongo library. He's very familiar. Lo po pa iso o familiar. Alu tono library. Alu ofa le limas futa la il matama. Pameng ofa ako ya o eksau ka kio fe kalia umfa ka lo lunch. Ai ya sa wakula limas futa ya oi pa o ngala le ngavili ako ilon maka mamakang ko sa may ngala ko wakula limas futa and address her o baby by my babe o baby vili ako lon maka makomaya piki she was shaken mako all officer leo really we my lord kelfong ya al makama kangolo ya kamal ainga vili le ngumela mai alo mai le officer leo mai langa kelfong but I think she said mai le ngumela lo kelfong or something she was scared because nga file makala la me nga lenga ave ngumela lo kelfong FMI she was so scared ale ave ngumela kelfong ile alu ese he was still spying around Billy hakuloa so we want it if I ngaka yung mama malama ngamakali kong yalo mga kuwinga you know maybe olay genuine le suswang maybe olay nga mga oa if suswang isa o lava maavili kupe le makama maybe olay nga kilua o le makama so he was trying to help Billy lo le ikaw confirm makile lo chinga le lo official le mokile yoy kokong al kakanya kwa kelfongi ai kali mai ia le kama lo le ile kelfongi le fa piol ma kama lo vile ko fai mai hi baby wa uma or something like that okay like that's when ma confirm mai le ai still le so I guess the message do not trust anyone usa lava pe fai mai o kangaka ko ke au lok fa kasi o kangaka ko ke fainga luenga fa kasi or you know for friends when it comes to our kids do not trust anyone other than you and your husband and your parents but you know puki lavanga yo kakofanga malo fa aftai e ni solo tanto tono le foto mafuta mai ya sunga ya fia tia le malu marolova princess marol mafuta mai ia ile tanto poka la mene vanga le fiafi wela uso marolova ia faftaya uso le mafuta mai vanga le fiafi sana moi vanga ia ma sunga ia marofa faftai lava lo fo sao tongai marofa faftai le mafuta mai nei ane fiafi Salafa Lucia la fait my name and shame ia onai vaenga na te loe o se pie fo ilea e manatu ma i tato o se tulanga e ao lava ona tato ona va ai ma ave lau fa mafa e me se lava nei tato ia auto alo mana i tato fa na elelei lava ia lo no fouta ai leanga le me fo ilea lau fato a tupu lo fa la velave ia fa ko e ka penga elelei lo ka penga le kaimingei ia lo masila fia le na i tato walo mafana ia ala ele yo all time tupu le fa la velave Le ngata foi na ile taso ye pel mai nga lava le fai si leva pe le fai ngo fiel ma paso ato ia pole lima tau sanga tal wai le na tu pon me le ele ngata foi le na ai te tau foi ona ia prepare yourself ia loa control ia lo wita ia maliti nga lo to pe o mai ia ko nga challenges pa pe wai pole lava ma ye lo se me tupu a fia ina tato fa na ia tato fa na we me se lava tato fa na tini we lost everything beila la o fasua olta male se ke fai aku anga maua ko el kamale le itza le taimi wa o mai le itza mana tua o le tato te ia tunu ia pe tu salava pe sa ol mafu ngale na itza ia fai e te react lungo lo wita ia mafia i se sanga sama fai ai tulanga
ia e ono a fia ai oe malau a whingi i le tūla fono so o au ta talo lava i taimi lea ono wo wa ai matu wa i le ma whainga ma control le ita ea so o le mea lai whaila o tala mali ma we prayed we've been praying o nau te ilua o le tamale na whaia le mea le isi o matama we see them around we ko kiki aso uma ma ke o le shopping ma ke o le bank ma ke whaka we always see this man around makalangoa mai lai masani inga o umanga kupu le incidents lea pai lo le folfolanga sa malainga o le taimi lava o ke wa ai o le taimi next time I see him ele God you know spole ala le folfolanga le wa fai lungo le ita ele o se mea fo ina na fai ngofia o na whaangalo na umi lava se taimi o langona le ita al me fai lau tala ele alo fole li o ka se leva po wa fia masinga ma ke o ile shopping center ma ke le i koe wa ai It's like we never crossed paths again for so long until one day wa faisi leva wa leva na tatalo ile e mai pa ma ile fili muy o lo i ma loto i ma ukara kana ngofe kama le ainga ma testa ko inga ngi bako fa ke ala ko le shopping center sia so pe ke ala ko e ukula ka vale ala ku fa ka vale ar kama wala ala me fai for so long e kasi ale kali fa ko yo ile ai ama se avango ke ko ai until one day o ka visilia ka kama le ainga ai fai mai wa amai ele ali il fili mo lo to wo fa ma lo fo ile ka mali i no ka lo mo si ka ma awangi ko fa ya langa mi ole wa ke wo fasi se sia not long after that e la kun ma ka vale ma ke e kun ma pensing o ke sa vale o ke alu ko e ko kongin ma pensing ke i lava lo ke ku fa ka ke mi o mai ngo ku pensing ka vale au ke turn mai ai mau mai la o wa ai o lai ukul pensing es kamalo lai u akul pakwa lai pe kasil pa mo vai lai vai lo pe ye pe lo mo lo lo or something might happen might explode o mai me wala ia le o le pikola ia o fa pe oh my gosh help me lord I do not want faftai bi ele ali yang ala so ko lo kala mo yai ma pau kua yai mo ke alo wika ya oi auangi koe whaiala o mea lea awai koe whailua ia a kongu ku le whasia oi ia ai ki u whasia oi se ia whafkai o mea ngika nka kile o whaanongo koe ai ngo koe whaiska ma pa ia o whaso a ku fo ingai story a kongu fo ia o ngā mo seisi fo ia kau aku iai ma whaso Ia, o vaenga tā ua i le soifuanga le tau te iai a Samoa. Ona e le umai pea ia whaafita au lima tūlanga whapenei. Maise ane i tātou ia nei uto walo mawhanau. E le umai ia tau te maitauina fo i lungo penga ta whailangi le te leo taimi ia tātou wa ai tuai. Ia le te leo nei whanau o lo whaima masa ili mai a whaima leilo loa. Ia tātou te leilo po whea pele atonu le tūlanga la iai. Ia atonu se mea wha apea pia le tūlanga le ana tau tupu i le mātama. E tā ua ia o lo nofu sauni. Ia ma ave lau whautuanga. Ma o ina ne tātou whanau. Ia awane i so o na alu i se taavale. Pe so o na alu i se whale u se isi. A tā ua ia o le o te iloa to o tele ia o leo te mutino ato o tele tātou mātua i nei e mese atu nu nei ia oa nofo malama ma o lātou silafia ia ma o ina i to o tele o nei lātou whanau ia o se vaenga e mwhai fo ia na ia ma watu e fo isi tu alalo whaso atu ai ina ia tautua nā ia a whai e leo ma na ia lo whaasoa o ai lava lo tua o i o lo uso ma lo tua whawhine tua ngane o lo ainga whaasoa i ai. Ina ia mawhai o no lanto i loa nei vaenga oma. Ia ma tāpe nai fo i lanto ini whaalawe lawe o no tupo mai le lumanai. Ia whatalo whatu i le whionga ia mua ngutu tia a ta whao a mau ma lola wa so i fumulia lo whionga mua ngutu tia ma lo whaftaile ma futa mai ia Maria Simoti
Ia ma le sunga ia Fendi Pili na mafuta mai savai ma lo a Fendi sori. Sorry, koe ki a sa vai a le mafuta mai Ia a ia. sunga ia siuto ma lo whaftai. Ia le mafuta mai le tātu whasol ne vaengo le fiafi. A o kai e pe a lava i lunga o kako kalangoa wha asoa ia ngai a fiafi nei e tatu whana o a ea. O le whai sa mai kau lunga o social media, one of the palangi ma whai mai langa kala i lunga I think o lunga le Instagram ma lenga whai mai o langa ia karkonga e wha asali sleep over i lunga a inga. O langa whangau, there's no sleep over. Pe whai mai lava o no lo somalo polo kwangangi lo ainga or our friends no sleep over, and the reason why le fapia e ke le trusting a makua ia poisi makua ia la ave ia lo fanau pa e ke le loa aku o ai le sikanga ka e ia ko kong o le ainga le ave ia lo wano ia o le whainga ka ia a wai whai mai e ke le ngawhi ka e whangau whai mai ia we have the same rule o la e ke ka whangau no sleep over a ke whanongo aku ka mai ke whai mai ia lai nga o lua ma kwa la ko ma fo fo ma pi fi ka pa nga ia awal family ia ol fo kwanga si kamalia awal family ia whanau when it comes to protecting them you know kusape ka mai ki we got to do what we have to do so ka ko protectors ka mai ki ia wai le a vere ko o faile me fa fia ka mai ki ia ma me e o yengi sfafika o le kukuange ai. Ia o le puipuinga lava ona i o tato, ona i o tō walo ma tato whanau. Ia le upo fo ilia, o e sili le pui e lo le tau tonga fitia. I ke ua kupu i se whaala vila. Ia ngai e koe apa e le lau konga fik. Ia au whinka o lo o mga kupu whaala vila. Ma lo whaftai lo tō wha. Tupa i vai lingi ia le mafuta mai le tātou whasoa nei e fiafi manuia ia ma lo longa nei e fiafi whaftai lava uso le ia le mafuta mai le tātou whasoa. E iai le tūlanga le na va ai atu i le tele o le tamau a inga wai ilo tātou tunu usa moa i le fua whae le leanga. O te loa pe a whai e te matawina lunga le sātu watu i le sofara ia le sunga fo le tofi o se o mātou nu i sala whai. Ia le sautu ina tua i lunga ia le video ale sunga le tofi ia po le tō whafo ia ale inu ese komiti. Ia ma tato mai tawina i le tūlanga le waiai ia Samoa. Ta ilo inisi a fio anga ia ai o le tele o te loa le tele va e tua i fo i le market. Ia e mise fo le tamalea ia le sunga le ia ale tō whai ia ale inu ese komiti. I le nei o lana whatoa. O le tūlanga le o mai tawina le taimine i lo tātou tunu. Ia ua nei ia fua whaeleanga. Mana ia whatoanga. E le ngata fo i lea o whatoanga. Ia au tūlanga fo i lea o atina e ia tau i le ngata i whali. Ia mai o se tūlanga fo ia watu i le nganga whamalo ma le whaafitai. Ia i le tātou fo ia tunu. Le lato pitola au lo fatino ia awala vale le ati na e le tato tunu wae e peo nei atunu nei e le uso te whainga luenga e whainga tālava ia ona mo se whalawa tamiti tato la Samoa ia to ia nei lato lo whapeo na whainga luenga i tono le maloma company o tato la ia leo lo whaia le whaipo le tautua i tono aina peo ile mo mai se tato me ai o le aso ma le aso le ngata o tua vau ia o le ngata i whale tato te saili ai ia walava ia nei tato ia mea ai mea tau mawhafo ia nei o tato ainga le lau mai tau watu i peo na wa ai etu ai lungo upenga te whailang ese le matangofi ma le mana ia fo i tūlanga ia ua iai ia se o tato tunu ia ai mise fo i wha malo fo i mawhaftai le fionga le pale mia ia e mise foi o kapeneta mo le whainga malo
Ia taulanga ia tina mamele. Ia whaosofia I pea ia moe aluanga ile tau atina ina, ma le toe tau amtaina. Ia o le ngalue ina o le tua vau, tātu tru, ia lea malo whaataitele lava. Ia ilo tātu tru o mo lautou ngaluenga whai. O le taimile nei Samoa, tātou wawa ai atu I le tūlanga le wai ai ia taua, pe o na vesia mai fo ia lātu no, ia male taunga tā o le pensini le wai ai, whaapea la e ngā lulue lo tātou tunu, ia matoa anga ia nei o tātou ainga o lo whaamuli mai Samoa, I le atina eina o nei o tātou whaatoanga. Ia e lea I ase pe whetau I mai lava atu no ulai whafu. A o lai le lei la fo e whetau I mai Amerika ma Iran. A lai ke whekau, a lai pingi aku ka kouma ia mole vau. Ia malau oso kia pula ma le, ia malau whanga vau. E umange kauala I o halai makua le lei a le ia loma umanga. Ai mai sa. Ai. Ai sei o so. Anga. Anga whaakeo I lo ke Samoa. Pa inga nge yo kalo. Ia pe o ke roa a whaapea te anga ia ne longo le tātou I tūlau. Ia nai ai ia le video fo ia sitas ia le sunga le lipu le nu o se mātou o fio anga I sātu ia tu sa vai. Ola se matango fi. Pe whaapea le maka whai le sunga le lipu le nu le sa auto anga o langa o longa whato anga o whai lawai au tafa o lona maota. Ia, e mole tu ai fwoi whamaro man whaktai lau sunga le tofi. Ia si tātou no, ia ua whai lawa fwoi oe ma wainga le ngata o le tātou no. Ia ai whape nā fwoi ia le tele o ia o tupulanga fwoi ia o lea o nga malama e on kai au sul market. Ia wa tō nuu, ia wa peila o mātou, pi o mātou, pi o le whatoanga. O kalo ma ka mungi ukingi, ia wa pi o le sai kalo le o ia mātou. Ia o ka mungi ukingi, la pi o le whainga, e ngā ngafa mai o ke. E kasi a kākal kongo. Le mama. Ngai la ka wa koi ringo. O ila I sa malai ulu. Ia le afio anga fo i o se o mātou ainga. Peila o la ko o ka pisi. O le latou lea ati nae. O le makua ma ngai a o le mea leo le ka pisi. Le po ka pisi sainga. Bok choy. O le whainga ngai o keke leo ka leo mi o ka pisi pero whapenge de keke le. Ka mako la o la. Koi pe pelo ala. La, ka la mesa. Pai, nei fasa o atu lau sau nuanga, lau sunga. Elena o se ka pisi e mauan macho. Nei ia man kipi. Nei la kipi la number 1 ana mako. La man kipi. O le kipi la le manto foi leo tau mawhatapa. Ia o le afio anga lea o samalai ulupi o le number 1 la. Ile te pasa mo. Le wa makua ko ke le au mama i o se tātou tunu. Ia o le. Ia ngai o ke ane ke kipi a samalai. O tau silsila I sa mo to telo la fa. To telo la fa mato to le ia ono o le kipi le sau I mai na fio. Masalo e fa apo e se solo kongo. Ia, sunga ia va ele pa ia ua pa teru polo inga leo lo na futa mai le tātou whaso le vango le fiafi saio Ioane ma lo whaaftai. Nga whai mai ia sili ngali I o le umir ka. Lei pea ar ka amu le se a koe se o kodua. O ka amu mai o le sila ko piko le I whanga. Ia leo peo nei vanga fo I le mole tu e whaaftai ma wha malo I si o tātou. I se tātou tunu. I le tau mawhainga o atina. I le taimi le nei le tau ngatām le anga I mai o le maualungo le tau o soifuanga. Ia. E le ai lava se isi mea tātou te sulu whai ai. Wana o le tātou o le ngalue ina o le ngatai whale.
ia ma le tua vau ma o faaileanga ia ma fai e tātou faatoanga ia pei lava o le pese le pese i pea le tātou le palemia si o tātou tunu fafanga moa panga vai lau faisau papovi panga au pua pai lo manga ia faapea ona e toaga e galue ina le lau ele o le tātou tofi mai le atua ia o ala le tele mai o le tulaga le iai ia taua ma fevaevaeiga le maalu e luga le taua soifuaga ia ma le pensini ia a o lae saoga lemu a le tatou tunu ia pe a fai te toaga e galue e le o le tulaga le ua iai ia le atinaʻega o le tatou tunu ia le ua 2 miliona le ua lea la pasia le talo le tupi ia matuuina atu loa i le ia o iuni ele po iulai le amata i le talo le tupi fou ia e o atu la ina i le temi o le amata le talo le tupi ia ua te lē foʻi ia le fesoasoani aitu a le tatou faiga malo ia mo lau atinaʻi Lei o taupou le fai mai sunga o le fai a ka mua lungu. Ka mua whanga. Le aiso le ke le fo i kalumba po vi i le ngu o sia matu ta mai sa mana e ulu sa lei o le nu ule a matou. O le singu ule e whaamangi e inga ke le mio ele ea. So ke le ele ia le longa sko inga me mau e on makongo o le maumanga. Kalo whala au ainga. Ia o fo makongo ia so ia ngu bawanga le ngu sa whaia la ku whaka whainga i dunga le awala. E pasia kua pasia e kofa le ainga ma la ko whaka o e whala au ainga ma. Ia o leo langa luenga le mala ia mata tua le vale o le vautele i popua. Pasi loa ia le vautele ia mata tua le fia o samalai le tile la fata fo le i luma le awala. Mata tua i yuta. La kua e kau i kaile ai. Ia e kau le ai mangi mea ia ino. Pakalo fange le maro fatai pasi le pako mafuta mai pe mai pako vela pako alesa ka mai ki son pele mafuta mai ai o le sunga ia sapa sa fapea na stasi fo i wompa anga le tatu pokalame ia sa fapea fo i na tala no male uso i o le footworks ia sa o se woma mai le tatu pokalame malo fatai la uso ia le talieina foi le tatu tutua ma le tatu pokalame fatauva ia i le nei vai no le fiafi nga foko a vela ia koko leisa malo ai poko okay o fori na kas fuluani e kau telo po mai te malo sapa pele ai o poko leisa le breakfast la vela ia o nisi o le tātou tunu leo lo mafuta mai lungo le tātou YouTube channel. Awana i ngalo sa moa. Ia e mawhai ona e anga i ange lungo le tātou YouTube channel. Ia a whai le mahua le lau sisila lungo le tātou Facebook. Ia ona e anga i le lungo le tātou YouTube channel. Ia e mwhai ona e mai le tātou pokalami. Ia i teimi umai whapeo na matua i le tātou whasoa. A whai e leite le i subscribe i longo le tātou YouTube channel wha mole le tātou tunu. Mwhai ona e anga i e longo le tātou pokalame wha mole e le aise tau. E lakua o omi ia le upong na subscribe. Ia ona o ko meki leo. So se teimi ala tu le tātou whasoa po se vaenga. Whai ona tu inatu i longo le tātou YouTube channel. Ia i te maua lava ma e whapeona e mai mo mai ai. Ia i le tātou whaasoa i le taimi ma le taimi. E mange me kau e skako kwa le maka ka show. Sa ola sili e mo ko le sa e ka o ama ingo lungo moen. Ia sa o fo ia o le na vo sa o so ia sa pa pe temi kai minge i pe wa kau leo a makanga pe sa le malu fo ile o le sa ia te mile ala ngai pe o molonga fai ka live ka o le ska ko le sa
O ko kala solitina male breakfast kaya. Ta ole a pi wa ka fo nga pa ai ol mele e fa nga wa ka ko pi pi ma ka nga fo ka mai. Au ma nga ia fo mele ka ka so fo nga le wo o mai ai. Ia po ma nga fo ko ala sa le dina e breakfast al mele breakfast. Ma nga ia ke le idea a sapa le fa so mai. Ole o anafi ana po ia sa fa peona sia ke tu ele tato Facebook ia ma pa peona au sia ia le fast food ma le iwa feo i lato o lango ina ia le tato pokalame ia ma le tato i tu launu nei o sa mo finau ia ma te loa ve fole nei taimi e mo le tu ele fa malo ma le fa tele lava sa mo le atu pele tu sai foi malo tu lango ia malo tu tali ina fo i se tau tua fa tau va ia lea ua o atu le fast food ma le iwa, afe i lantou o lo whapea ia o no lantou lango ina, ia se tautua whatau wa. Ia e ui lava ina tau mawhai, ia a o lo wa aia pea ia lantou lango, mai moli tu eri wha malo, mai whaftai tele lava sa moa, e le lava upo le ngana i whaftai ai, ia lo tau anga le lei, ma lo tau lango. Ia a le talo mai le datu poka la mele o le sa mo finau, ia whaamnuia tele le tua, ia e tu sai malau tau lango, ia malau tau fesosa ni mai le tātou pokalame. E ko kere le au fia ai ko ko la isa de e ma ai fa ka mas ko la isa celebrated ka fast food iwa ya So ia tau pou o tanga via Ferretti ma lo faftai ko roisa pulore ia fo so ia tavita e de so en le Henry Siota Purcell. Excuse me. Watching from Seattle, Tacoma, Washington. Marufa tai NL. Ia, le mafuta mai le tātou fast. Le vanga le fiaf. Ia, pa marufa tai le sunga le whawhengainga se manu petalainga. Whasipa leo lo mafuta mai le tātou fasoa. Le whai mai, le whai skako pai. Ole mangkua ia se whamakala lau kala le. E ngia poka, ai mangkua i lo ka o mer kōpai, o aua lewanga se ilo o kusi whai kōpai, nga koe se ia i le vai aso ngā o i whai kōpai. Aso ia o mai ni usila o la iki si mawhanga. Ia, ka mawhai loa e whakaikai whaingon kōpai. Ia, loa se o kō lua e whaingon wenga, ia sau, ia me laku kōpai, ia ai a whakea, ia kōpai. Ia han koe whai poi. O vea koe whai a koe ar koe sauresiaso. Koe sauresiaso. O koe whai a koe kōpai, ia sau. Sau hoi la, ia ai vea koe a whai mai. Ia no improve. Ia ko anga e whai anas. Ia e whai anele, ia teimi ngā o loka mi mika a whape. Ia koe whai mai feedback on me. Ia wha malola i ki kelpuka kōpai. Ia koe halwhai lea koe sau pe wha luanga so o alwhai ngor kōpai na le ka ke mi mika ware sa o wha mika mai au me manga. Ia ai lawa o fiu lo le ai kōpai so ko lua o no le sia sanga soa e maa misa. Maa misa loa, maa misa lo kama kuma le spiko pai mai. So fia kenga mawhai le loa whai kōpai. Ai ako ri puka kōpai. E pārai la. Se tu lau. O ngā langa whai e loa la. O maua ngā te pelo ai whami tanga wa. Ai nei loa lai ai kōpai. Ia whai le ngā mana o kalai lo kōlua. This was like 15 or 16 years ago. Whai le ngā na o kalai lo kōlua. O le aso ngai o ke le koe whai se kōpai konga kako ai ngai. Nea wa. Tavali aku luas fru ia kausanga. Ele koe o kere koe fia skopa ia kongola le fia fine. Ko alo le 5 afe o followers. Fai lo koe fai lo le. Fai lo la i o lo ko. Ia malo whaftai. Ia o le i o le anganga o tātu tatalo whai ma whasoa i le. Ia i ko pai ma ko kola isa ia o le li le o sapa ma ko kola isa. Ia sunga ia malia lungia malo faftai ngai mafuta mai o le se taimi wa ia nei vaenga o le aso i ngai Amerika Maria
ia o te iloa pei lava o lana ua malama le tae au fou ia i lena foʻi vaega o le kelope o loo tou aumauai malo faafetai le mafuta mai ia ae o le agaga fiafiana ma le agaga faafetai sa moa i lautou lagolago ia ma lautou tautua ia ma lautou fesoasoani mai foʻi ia i se polokalame faatauvaa e le gata o luga o le tatou Facebook ia o luga foʻi o le YouTube tatou YouTube channel o tele i latou o faapea ona latou lagolago ia ma mafuta mai ai ia manatua ia fai tele o o tele o le tatou tunu pia e manai atu foʻi iā te i latou ia le pei e sili atu iā latou ia le mai mo i luga o le YouTube nei loo le Facebook Manai foi ale YouTube e faigofia faigofia so ele wanga video sa kasi ke isi mane faigofia ona i le iloa ai ia tatou pasoa i luga o le itula ia ole afiafi nei ole o ana nei actually ona po na launch ai ia le pena publish ai ia le website le Samofi now was a good way e celebrate ai ia le fast food riva fe sa fa pe ai mana ia pe so lo limas fulu afe ia followers vale lo pe si wa so si tai mere o man masina ia ai pe a fai to te support no paso atu tato live ia ai pe tai ia wa lima fai lava ona ta filosofia faso atu le ma website mo ila to le silafia ia o le tamale ainga le fai mo sauti apia tu lunga le live o le faso pa yai lava fai lava I love doing online business we both work full time ia pa ongai mea ia ngaluanga ia langa platform nga lue fo ia io awala lava sa ili ina ia mo mai ni sia langa tupe e fisosoani fasoa le ainga ia le ngata fo ile em fai fo ia na fisosoani ia kong ekipo le asi au nanga e fisosoani e kwai i se tatu watu ia au nanga nei so e fai lava la au ia fai ia and then we both e kasi lava mesa we kupe ia ole tamu fai ngale ainga ai lea laua launch lo le ma website lea e tanga i lungo o le link lea o le ma page lea o le Samofi now na wai ia le link o le website lea o le healthhub.living o le winga le website o mawhai ona tu whaatasi ia ma au nanga mawhai ona tu whaatasi ia ona taluai ona whaasa mua ia lungo le o tatu whaasoa ia whaamalosi ia mamau o le tuspa ia le avatulunga o le itu lau o le Samofi now ia le lau manatu ai whaaperitania na lunga le website so ai ala ne lava tai au e maleifu mai tai au ia click on the link on our website you get your Bible text or your scripture in the morning amalusia ai foi ia pe amata ai foi lo waso ia ele yanga atu i fe au mga luenga masani ai ia o le situ o le website lava o lo iai ia le tato whaamalosi o se quote ia po se encouragement mo oe ia sui lava ia so lava ia e scroll i tisi ane lalo ia o lo iai la vaenga ia le au o nanga au ia le shop ia mo organic products ia o lo iai fo i male avano empai ai ona amata ia le link amata ai ona faila o business pe yo au ia ma join mai fo i meio te tau mawhai ai fo so that's our website we're very excited ia iai lo male asociacion ngā inai tu wailunga ia I really wanted to share our website with you guys tonight but yeah go and have a look check it out let us know your Bible text scripture is there first thing in the morning. Yeah, pea fo i tu wai atu ma post o isi taimi lunga Samofi na o tu aina post atu wha malosi. Pa ele misi lava i lunga le website i tai au lava Mara whaftai ia, te loa nau whaso atu ia alitina i lunga le tātou i le website le tātou pokalame le Samofi nau anga iai pea whai te fia mai moa me sila i niso vaenga. Ia o lo whapea fo i ona ngā lulu e atu ai. Ia inisio vaenga mwhai fo i ona fisosoani ia i lau fo i savalinga ia ma mawai fo i nisi whasilinga nisi vaenga mwhai ona e fisosoani i lau whasoa ia ina nei taimi le taunga tau le soifuanga lewa iai ma lo whaftai lewa maua maile sunga ia sili leo lo wha mai lewa
ke lo te ia le afa suma tasi e sa ke lo kasi le tulale e mo ai le tai mesini e tatou ia malia a lungia leo lo le wote ale afo le lima i le tai au le sai Amerika ia le foi lau sa uni ia Maria e anga ia tu sa uningo le yaso ia malo fa aftai ia maua fo ia ma so soani atu le tua i tapo inga o le yaso ma ia ma fofanga o ma whapena whenga i ma lausunga ma le ainga. O te lole mata upo mulmuli a leo na whaangata i lole tā lai o na ua ia ai sau lo man. Normally ya sau lo machi lang o ma te me lai. Ole e to atele i o le tātou tunu ma i lātou whapea o na ia mangalulu e lungo le Facebook o le nganga fifi fo ma le nganga whaftai le to tele ni so le tātou tunu ia i lātou o lo whapea o na vaia ia tūlanga fo i leo o le ngalulu e ma tamo whai e maua maisi tupe i lungo o le Facebook e to tele lava i lātou fo i lea lātou tele o malama mai loa le lei e le o mauti no fo i lātou pe wha amata e maua se tupe i lungo o le Facebook ma le YouTube ia ai mole au te iloa pe ona maita winga i lungo penga ta fai langi inisi e fa pe e le sao ia pe le tonu foi ole fa soa ma le so ni atu ia sa moa ia pe fa yo le te mafo e fa tino ia le vaenga le te ngalu e lungo la Facebook ina ia mo se le ni fa popo molu ai ia e te lele avanoa e mawhai ai ona maua sa tupe ia i lunga o le Facebook. E le wha pia fo i lea i te ngalua e tuloa nei ia pe le lua masina tol masina na wha pia role tau lana maua mai sa tupe. Le ai umia se kaimi. Mana ia le umi se taimi e wha pia ona e ngalua ai ia ona maua roa leo sau se leni. E mana o mia ina i tele ni au ni tangata fo i lea ni au followers. E whapea o na support atu i au tamu whainga. Mena ta ua ilo le whaatino lau o nang yaso uma mataimi uma. Post po lea lava sau post e whai, ia po ni ata foi, ia lea lava le vaenga foi, ia po ni video tamu whai e tuku i longo le Facebook ma whai foi sa YouTube channel. Ia e mo ia e umi. Ia e whapea nā lava na o la fua mai. Awane e vekta tu tangata fo ile va veina na give up pi ole winga na ta tu sa mo e kasi va yaso lo va yaso le fo mai ya kilo ole tatu poka la mene sa mo fina le wa ya masalo pe ole lo tau sanga ale tau sanga lo na tolu pe fato amata lo ona mo mai se le ya o te le whapeala e whai atu a mea wa ma milionea i le i longo le Facebook po le YouTube channel. Ia o le alawa i tau mawhai a tau amata lava. Ia a tonu lava i le lumana. Ia ua peso soani mai lava le atua. Ia e misi fo i lango sua ale tātou tunu. Maro whaftai lava sapa. Ia whaftai tele lava pe lava na watu. Ia se langona whaftai le tātou tunu. Ia i loutou lango sua. Ia malau tau fisosoani o lau like po lau share ia i le tātou pokalame ia mwhai o na fisosoani mai e whaalau tele atu le tau tua ia le atu o na whatawa. Ia o te ilo e inai mata upu sa manatu e fia whasoa ia i le tūlanga o le porokiki ia ma le tātou tūlanga fo i o peo nei e le tātou whai ngā malo ia ailanga ua lewa le fiafi msalu po staimo le vaiaso o le nei vaiaso ia ua watu se tātou tala noa i le tūlanga i peo nei ia le tātou tunu ia e manatu o lava ia lea whaasol nei fiafi ia inga ua whaifo isi level po ia te loa to telefo inisio le tātou tunu e usua i whia mga luenga le nei vaiaso i sau tala muli e whai ia te loa to tele nisio wompa anga lea sa whatalofa mai. Yeah, after lava le mafuta mai ia lango mai foi ia
check out our website for your encouragement and inspiration. Yeah. Mo lātou fo follow us as mo fina fa sai mo la auto lang la to support. Yeah, to angai e fa mon mole like and share. Yeah. Ikia ko limas fulu wafe lo. Yeah. Pai lo kopa. Pa manuia tele lava ia tiutim faiva neva yaso. Manuia tele lava le tua. Ia fasoa atu tatou mataupu tatou fasoa ia atu mea o ngā ICC. Ele mpai ono o atu ia tatou live nei afiafi ia ai. God bless you all. Thank you. Yeah, malo whaftai. Yeah, whaftai atu lava ele. Sunga to ina ia limu petu sa maalo leo lo mafuta mai. Yeah, malo whaftai leo sunga le whawhengainga e po a whele leo lo mafuta mai le tātou pokalami ni venga le whiawhi maro lava uso. Au sunga le whawhengainga, whaftai tele lava le mafuta mai le tātou whasoa ni venga le whiawhi. Ia o le tātou pokalami na Samoa, ia ma le tātou whasoa e pe o na fuafuaina mo le nei whiawhi whamaluru atu. Ia le a foi se upu a le tauta mali ia se ngangana foi wa le a le tusa malautou whaafonga ia marule vai lautou sila malautou mai mo mai le vai ngole fiafi ia tala lava i masani eilu tātou tunu poto ale tautai ia e le taimele ato ai e luna sa ai e momoli te le atu le nganga whaaftai ma le whaamalo ia i lautou lango sua i le tātou whaasoa ma le tātou pukalami nei o le sa mo finau. Ia iso se taimi lava i tu inatu ai ia le tātou lai, ma le tātou whasoa, bea umolo whapeo na tu inatu le tātou i tū lau. O lova ai lava lau tū lango, ma lau tū fisosoani mai, ia i le tātou pokalame. Ia tau ina i whamnuia le tua i whaiva matiute, whi au whai mga lunga whi ngai ma le tātou tunu u le neima i so fau, ia ai le ngata fo i lea whamnuia le tua i le tapo inga maua nei o tātou mātua, ia whapea fo i le au whai ngā luenga o lo whapea o na tala whaauto i tawhai fia o le ke lope wale e whi au maranga luenga le tua pe o na iai le nei fiafi le sunga ia e po whi leo lolo mafuta mai ma lo whaatai te le lava ia i lauto ngā luenga whai ia i le aso ia awa lava le tala ino le whi au maranga luenga le tua whaatai i woma paanga ia to ia watu lava le whaatai sa mo le nei aso la to uma lava sa whaapea o na awai whaatasi le tātou o na pongi ma le tātou te talo pe o na tātou whaatino le nei aso tu inatu ai, ia le tātou li pahalimia o le whainga malo, ia a o iei le nei vai tau le tele o lu tau o le soifuanga, ma le tūlai mai le taita ingo le tātou tunu, ma walunga le tāofi ma le wha moe, ia sa whaapeo na fisosoani le atua matali mai, e ala le tātou te talo ma le anapongi, ia e peo na whianga iai, manuia, malo longa, ia whiangai ma le tātou tunu le nei fiafi, ia mai ate ma ua nei tep ta se ia malautu onul nei matale ta se manuia tele faiva matiu tele vai aso manuia malolongo le nei po sui fua me manuia